Matul is-sena l-oħra, il-Bank HSBC reġistra liħ qabel it-taxxa ta' 30 miljun u 700,000 euro. Il-bank spjega li fuq bażi ta' ġustament li jeskludi l-impatt ta' provvediment ta' darba ristrutturar il-qliħ qabel it-taxxa s-sena li ntemmet f'Diċembru li għadda żdied bi 8 miljun u 800,000 euro fuq l-2018. Il-bank qal li dan ir-riżultat inkiseb bis-saħħa ta' attenzjoni kontinwa fuq tnaqqis tal-ispejjeż, profitti ogħla sostnuti minn tkabbir fit-dħul ta' servizzi bankarji kummerċjali, żieda fis-self fis-servizzi bankarji kummerċjali u żieda pożittiva u aktar maġla fit-dħul mill-ispejjeż. Il-bank qiegħed jirrakkomanda dividend finali gross ta' 2 ċentesmi punt wieħed għal kull sem. Il-kap eżekuttiv tal-HSBC Andrew Bean innota kisbiet kbar fl-implementazzjoni tal-pjan strateġiku tal-HSBC. Qal li l-użu diġitali f'dan is-servizzi bankarji personali żdied b'aktar minn 90%. Ħabbar li matul is-sena, il-bank se jagħmel investimenti ġodda biex itejjeb is-soluzzjonijiet diġitali u jimmodernizza l-ferat u jinsab ħerqan li tinfetaħ l-akbar fera tal-bank f'ħal Ormi. Something I'm particularly excited about this year, we're going to open our largest branch in the country, a national flagship. It's a cutting-edge design, the first HSBC group has had worldwide with this design. U għala għal pjantazzjoni tal-gvern li tħabbar din is-sena u qal li dan se jservi ta' eżami essenzjali għal kapaċità tal-istituzzjonijiet ta' Malta biex juru li qegħdin jagħmlu progress. We operate our bank to the highest standards of compliance anywhere in the world. And of course, we welcome the plans and announcements that have been made. What is critical this year is that good words and good plans turn into outcomes that are measurable and can be demonstrated to the international financial community. That is an essential foundational aspect for Malta's financial system to repair its reputation and to be able to thrive for the longer term. L-HSBC qal li d-depożiti tal-klijenti fil-kontijiet tagħhom telgħu għal 4,977 miljun euro, żieda ta' 2% fuq l-2018. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.